ahmel marui ba pau pizari masa masa gi yumda hanjil hanba yabasingna hanjil halaga taina prefabricated house da honjil hanba siliba sina hena khaibung tarakna bage machak oirakani haina MPCC gi president ke Megachandra na phongdokrai India pumda tongan ba trade union singna kauriba general strike na maram oiduna Manipur da su mahausa gi punsida chauna setting pikrai Aeroplane की खुथांग दा इम्फाल दा थुंगलगदबा पैसेंजर सिंग दा अराइबा मोंग दा डिजिटल इनर लाइन परमिट सिंग फंगनबा होगदौरी बन मनुंग दा मणिपुर पुलिस की ऑफिसर अमा यावना अतोप्पा पर्सनल सिंगबु अशोक अपन नंगन किबदा चेनबा अरामबाई टेंगोल गी मियोय तरुक मणिपुर पुलिस ना फागतख्रे मणिपुर कोविड-19 नाबगी चांग नोंगी हंधरकली अनौबा केस अहुम थेंगनरखिबगा लोइनना अनौबा एक्टिव केस की मसिंग 93 लैरी खुरुमजरी ISCOM मीडिया न्यूज में तावरी बिसुंगबाई तोमथिंगान मन तराम नोक्सबगा लोइनना हौजे पुंजा सिपाव की पाव सनोक नफिजरी मणिपुर थोकलिबा इरांग असिदा लांजेलक्तुना लैरिबा IDP सिंगना लैनबा फोबाला अमदि साइटोन दा नौना सारिबा प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्रना कोइना चतुन यंगसिनख्रे DC Bisnupur Puja Langbam ADM T Opendro Amadi Police Housing Corporation की मिहुत सिंह सुयाव की बा यंगसिन खोंगचत अदुदा MPCC की प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्रन हाई की बदा नुमित चार्टेड का मरफुतरा तरुक नि सुरबा इरांग असि गिया हुजुक लोइरिबा फिबम मणिपुर की लेंगाक असिना मयिक सेंगना मियामदा खंगन मंगमदा बाइबसि यामना लाइबक थीबनी मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी PK सिंगना PR गवर्नमेंट असि की मखादा फेस अहुम थोकना रिसेटलमेंट तहनगनी हारिबसि सोल्यूशन अमा पुरक्तुना मसा मसागी युमदा हंजिन हंगनी हाइब नत्ते हंजिन हनबा याबसिंगना हंजिल हलगा यादबसिंगना प्री फैब्रिकेटेड हाउस दा लहनगनी हाइबनी चीफ सेक्रेटरी ने थमलगलिबा वाफुम मसिना हेना कम्युनिटी डिवीजन हेंगतपदा मचाक अमा ओइरकनी महाकना मखा ताकिबदा ममंग चहिगे सेप्टेम्बर थादगी साबा हौरकलिबा प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग असि करम मतमदा लोइगदबनो हाइबा अदु खंगम ngamdri एजेंसी ना फॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर की टेंडर तौगदबा अदु तहौदबना प्रेसिडेंट रूल लाखपदगी था तरुक अमुक थबुक सुब लेपख्रे मसिना ताकपदी IDP सिंगी दमकता रिलीफ मटेरियल सिंग लौ सिंगुबगी दमकता थादकिबा सेंफम सिंग असि मसादे यौद्रा हाइबदु मयेक सेंगना ताकले अहानबा फेस्ता साकिबा प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग सब टेंडर तौदना साख्रे अनिसुब असिसु PR लाक्तुना टेंडर तौदबना मरम ओइरगा लेपा सिना पालिब लेंगा असि मपुंग फाना फेल ओइरे हाइबा मियामना यादुना लैरबो वाफुम अमनी पनबे याबदी फुबालादा प्री फैब्रिकेटेड हाउस चामगा मरफु हुमदोय सागदबगी मनुंगदा मरफु दरा मंगादी मपुंग फाना साबु लोइदुना संगागदबगी ngaiduna leire nifu amana foundation loiduna structure हापसिंगदबा वाली निफु निपाना मना सागदबा वाली अमदी साइटोन प्रीफेब्रिकेटेड हाउस की ओइना चामग कुनमरी सागदबगी मनुंगदा निफु मरी अमना मपुंग फाना लोइरे अमदी हुमुद्रा मापन अमना फाउंडेशन लोइरबा मतुंग स्ट्रक्चर हापसिंगदबा वाली हरि 796 days ngasi wokta masi suroba wasida akoi gi clear picture ama lainga ka sine piba ngamda base akoi yamna ngak eba central government amasung state government president rule government asina ngasi wokta clear picture ama IDP singi piba ngamda base masi government da akoi masi nuai teba lauthoi be announcement sing sisu masi akoi gi relief camp to akoi gi fabricated house ta layo haibagi plan oina haieba adagi at the same time masi gi displaced people singche masi hen awabase kuina sathabagi plan ama oina masi gi announcement singa ohelleba aduna thari basing sisu sarkar na yamna casual oina masi gi stipulated time akaknaba matam da saraga matam khara awaba leringa hida lehenbra su lehendaba aduga hairu ragana paisa laktri haiba sanction di tawre aduga paisa di laktri aduna loisindabni haiba yam casual oina khum base
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3 phases resettlement plan ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ Leibak sin matungna tongan tuanba sinmi singi leiriba trade union independent federation amadi association kaya na ngasi kauriba India pumbagi general strike asina maram oiduna Manipur dasu mahusagi punchida chauna kaiba pire Manipur dasu mapung oina All India Trade Union Congress Trade of Indian Trade Union International Trade Union Congress Manipur chapter na singba union sing asina maru oina Manipur da mahusagi punchida hanjil halu amadi nongmagi changdaba yadraba polam sing mambal hanta halu masiga loina na hairiba polam sing asidagi goods and service tax lokthokpa haiba demand da ngasi general strike asi sangchili imphal gi maru oiba kaithil sing dukan sing thonglona kibaga loina na passenger puba gari sing lambi da chena kide masina natana Manipur da leiriba public sector bank sing insurance company kaya su thabak leptana ngasi gi general strike khongjang changshin ki Bank singi manungda Manipur State Cooperative Bank, Imphal Urban Cooperative Bank, Life Insurance Corporation, Imphal na chingba mafum singda General Strike ki mami chawna taki. Ngasigi General Strike aduga mari lenana All Manipur Bank Employees Association gi General Secretary Oiriba Soibam Indrakumar haikibada ngasigi General Strike asi maru ena bank khaktagi nate nongmagi changdaba yadraba polam sing amadi hidak lanthak sing mambal hanta hangadabani sinmi amagi yamdabada Pangadaba Kusumalasi, Lupalising Kuntaruka Chamapan Tarada, Wahenba, Sinmiamagi Yamdrabada, Pension gi Senpam Lupalising Mapandagi Tathadaba, Matama Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MG NREGA Nomui Kusumal, Lupa Chatruk Telepa Loinana, Numit Chani Thabak Shubagi, Numit Ohenba, Motor Vehicle Amendment Act 2019, withdraw Tauba, Electricity Amendment Bill 2022, Chana Handaba, Lenga Kiamadi Lanai Luishang Singda, Medical Representative Sing, Changba Yahangadabani Haven Chingba demand sing as Yauri, Panbayabadi, Nasigi India Pumba Changshiliba, General Strike Kongjang Asida Tuanba government ge sectors in the Tabuk Toriba, Sinmi Kror Kunmangarumna, Mafung Fana Sogatli, Masina Maram Werega Tuanba government ge Ladiba, Department Sing Amadi, Public Sector Undertaking Firm Singda, Achoba Safu Mapikre. Aquina Tokjeriba City, Bank Employees Kati demandate. Maru iba major demand de kogi India chanariba labor law si kunmapan ni kunmapan si pon sub subsil laga bank court sigi labor court mari khak oina thupsil ni haiba major demand sigi mayok tani khona labor court sigi sen effect on the lakador banking sector the laiba effects in unemployment sector da agricultural sector da amasung financial sector da laiba bank including the banking sector insurance sector should the yaw effects in masigi mayokta khona tongan ba demand khara da khona hai ngasigi general structure da sarugi ajabani mo in the frame to graba code mari se huji phausan pudi sanadri so khona oraka the ramifications mayam sin si yenga ma se khona thinghu do ya di opposed to do ya di haiba khongjang do din khoi all Manipur bank employees association all India bank employees association amasung tongan ba insurance sector da leiriba public sector da leiriba unit sing sigi trade union sing sena demand to be se madugi mayok tene khuni chin demands Anti-labor and anti-farmers policy ki mayukta coordinating body of trade unions Manipur Scheme Workers Union Chawal District Committee amadi Thawal District State Pensioner Union Chawal nasu ngasi Thawal thukpam kaichelda wakat mifam chathakre wakat mifam madura sarga akiba pensioner amana phongdorakpada Manipur State Pensioner Union na pirakba instruction amagi matungina ngasi ge wakat mifam masi famjabani sarkar na pensioner union da PV ge da bakudong chaba kaya ngasi fawba PV dana thambire Bharat Sarkar na piriba DA ga Manipur Sarkar na piriba Manipur gi pensioner sing da piriba DA asi ka yamna chauna kena balai adugi sumathakta all pension scheme haidana ma chanarama dusu lengakna new pension scheme haina hongdok pikre masina pensioner singda hena waba mayok na hale maramasina hana chanaramba all pension scheme adu chanahan biu haina phongdorki Amaromda Thawal District ki manungi honorarium and waste lairiba anganwadi worker amadi asa worker singnasu trade union
ट्रेड यूनियन ना संगसिलिबा खोंजंग बु सौगतलदुना अथोकमम कैथेलदा वाकत मिफम चथकी सरुक याकीबे अमना फोंदोरकपदा पोट ममलना अतिया पकना वांखलबा मतम असिदा लेंगांगना पिरिबा खुसुमल असे अदुकी मतिक पिखरे मरम असिना मतमगा चानबा मौंगदा खुसुमल पिबियु हाइना फोंदोरकी पेंशनर ओइरबा अहल ओइरबा अखोइगी कलीगसिंगसिदा यामना अवाबा अमा मायोंगनाहलपा सिगुम्बा अदगी तोपा अखोइगी हाना ओल्ड पेंशन स्कीम हाइबा अमा चतनरंबा मसी सरकारना न्यू पेंशन स्कीम मैना अमो होंदोरपा मसी अखोइनदी याजनिंगदबा अखोइना पुनमक्से हानगी ओपीएस हाइबदी ओल्ड पेंशन स्कीम सिदा अदुमक पीबीओ हाइदना सरकार इंडिया पुंबदा चथरिबा नेशन वाइड general strike asida Manipur state asida su all India state government employees federation AISGEF Manipur government services federation AMGSF amadi Manipur state pensioner union MSPU state na mapungoina khongjang asibo mafung phana sagatuna Manipur pumbada saruk yariba sigi saruka moina Jirbam district su Manipur government services federation Jirbam branch na sinduna Jirbam higher secondary school mamangda wakat mi famduna khongjang asibo sagat krem Strike asigi matangda Manipur Government Services Federation Jirbam branch ke advisor CS Dhirendra Singh na haikibada All India pumbada tongan ba demand tawraduna ngasigi strike asida Jirbam district su support tawbo na pangthokpane haiki Manipur Government Services Federation Jirbam branch ki president KS Indi Kumar Singh na haikibada All India pumba strike asi June gi tang kundagi tawgani haina torambadu Operation Sindu na maram waraga ngasi asi pangthokpane employees singi award pa amadi taliba maram chaba demand sing asi achuba matamda state amadi center government na pithok piu amadi Jirbam district asi sesu waliba sing mi eng changbiu haiba wafam sing phongdoki mining construction transport trade union sing haidu sing asi jawna changsit ba khongjang asi amasung all India state government federation gi labi ngapta makhada Manipur State Government की Service Federation की हेड ऑफ इंफॉर्मेशन का मोइना वसी MGSF जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट में मॉरल सपोर्ट तबजदुना जिरिबाम हायर सेकेंडरी की गेट मामांग सिदा MGSF की मेंबर्स सिंग अमसुंग ऑल पेंशनर कामबु सिंग वसी लापिदुन मोहम्मद सिदा अपोय गैदरिंग ओबिरी अदुगा मसिग तबिबग लोइना ngasi की धरना asi चथेजबनी हौजिकी लैरिबा Aeroplane की खुथांगदा इम्फालदा थुंगलगदबा पैसेंजर सिंगदा हेना खुदोंग चाहनबगी लखोलकबा खोंथांग अमोइना अचुबा मतमदा बीर टिकेंद्रजीत इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिजिटल इनर लाइन परमिट सिस्टम लेरगनी हिरमसगी मतंगदा ngarang एयरपोर्ट असगी अराइवल द नौना थमलबा ILP की कियोक सिस्टम सिंग मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंह ना हकथेंगना यंगसिनबगा लोइनना चांगयंग तौदुना यंख्रे नौना हांगदोकदोरिबा इम्फाल की डिजिटल इनर लाइन परमिट सिस्टम असिना मणिपुर थुंगलबा पैसेंजर सिंगदा सुपनगी मिनिट अहुम की मनुंगदा मणिपुर लैनबगी इनर लाइन परमिट सिंग फंगलगनी असगुम्बा ILP की कियोक सिंग असि मखाताना जिरबाम अमदी माउगी चेक पॉइंट सिंगदा लहनबा थबकचु लखली हैरी पनबयाबदी मणिपुर मिटोप मियान चा सिंगना नियम कायना चंगलकपदगी थिंगनबा जिरबाम माउ मोरे जेसामी बेहियांग सिंगजोल अमदी इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट असिदा ILP की चेक पोस्ट हांगदुना लेरिबनी चलिब सही असगी जून मापंदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बंद तौरिंगै मतमदा मणिपुर पुलिस के ऑफिसर अमा यावना अतोप पर्सनल सिंगदा अशोक अपन नंगनबदा चेनबा अरामबाई चेंगोल की मेंबर ने हाइबा मियोई तरुक मणिपुर पुलिस ना फागल हैरी मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम दगी थादोरकिब चेरोल अमदा फागलबा अरामबाई चेंगोल की मेंबर सिंग ने हाइरिब मियोई सिंग अदुदी गोविंदग्राम अवांग लेकाइदगी लाइस्ट्रम सनाहल सिंह एलाई सना चही कुंतरुक लाइस्ट्रम ऋषिकांत सिंह चही कुन लाइस्ट्रम प्रेमचांद एलाइस कंद्रंग चही तरानिपान कांगमम नोंगदम्ब सिंह चही कुलुमदोय लेफम तेरा खोंगसांगबी वार्ड नंबर 2 सरांगथेम रविचंद्र एलाइस रवि चही कुनिपान लेफम कांगमोंग मैस्नाम लेकाय अमदी युमनाम जसवंत सिंह चही कुनिथोय लेफम लौरिंबम मनिंग लेकाइदगिन हाइरी
Security Force na ngarang Kangpopi District ki manung chanba Kaithel Manbi Police Station na konba bolzang amadi folzang kulani ki maraktagi masing yamlaba kuzu kulai kya marum fagat pangam lahiri fagalaba kuzu kulai sing adudi 5.56 mm ki insas rifle ama 303 ki rifle ama ball action rifle manga single barrel rifle ahum full mag rifle ani improvised mortar taruk number 36 ki hand grenade ama number 36 ki hand grenade ki detonator mari number 36 hand grenade ki arming ring ani rubber bullet ahum 5.56 mm inchas rifle gi maru round tara tube launcher ani ins 2 gi mortar HE cell ama inchas rifle gi magazine ama inchas LMG gi magazine ama loinana charger ga loina ba radio set ama ga yawe hadi Miyamdagi kihan khanganduna logi wangmada senkai thumkai tawbada chenaba lona thingkraba lalhulu KCP PWG gi mioi mari tongan tongan ba mafom singdagi security force singda fagat krem ngarang security force na not AOC manaki kekrupatagi KCP PWG gi mioi posambam jitmitai LS Norjit chahi yangkai manga leifam khagem pali panthak mioi asi fagat pangam kibani numit asimaktada Bishnupur district ki Moirang Oksongbung ward number 11 dagi Thaudam Santosh Singh LS Hentoiba chahi kulumdoi leifam Thawbal Laikshangthem Thawbal mamang laikai su fagat pangam ki atopa amadana Bishnupur district ki Ulaugi mafum amadagi KCP PWG gi mioi ani amasu fagat pangam ki faraba mioi ani adudi Laitonjam Ramakanta Maitai LS Bothe chahi kuntra mari leifam uyum pok maning laikai amadi Thongam Hero Jeching chahi kuntra nipan leifam Tendongyang Maya Likai Degin Hari Fabde Yauriba Laitonjam Ramakanta Maite Hariba Mio Esti Masana Masabo KCP PWG gi section commander ni Haije Hari Amadi Maki Makada Mio Taramanga Thabak Tawi Haina Hari Manipur Police ke maike degi lepalaitana chathar kiba drive amada gari thaubugi niyom kaina amadi kanglon thugai basing matakta ngarang fine tihanduna sel oina lupa lakh amanga lising kuthramatoi khongat pangam khrairi masigi matakta tha sigi taretasu gari singi mingshal singi matakta amu bahaibadi tinted film sing napsinduna thauba gari makhal taramari dagi su hariba tinted film sing segai khrairi Manipur ke oina naung namyo yohum COVID positive oi kebugal oina na state asigi COVID positive case ke punma masing chahum ga tare sukre masigi manungda myo chani humphuma pan naba faduna discharge taw kebugal oina na active case ke masing kunthani panda lairi COVID-19 status update report amugi matung ina ngarang nungthil pung ani dagi ngasi nungthil pung ani fawda Manipur gi oina apunba myo 15 COVID test taw ki madugi manungda myo ani positive oina ma thengna rakibani hariba pung kunmari asigi manungda state asida COVID-19 positive oibagi chang asi chada kul laiki positive oiba thengnarakhraba anauba case sing adudi Imphal West tagi ani amadi Imphal East tagi myo amani Manipur gi oina hojik fawda punna myo lising amaga chama tarahumdoi test tawkre hojik COVID-19 positive oibadagi myo kunthra taret home isolation da lairi Wakalon Manaba Punba Wama Kangleipak Amadi All Manipur Recognized Private School Welfare Association ga yana kibagi matung ina miyamgi liching purel singshubam oza akabagi mami Tampaki district kuding makta lairiba school singda thetpagi khongjang paring naina changsilapagi manung channa ngarangsu Bishnupur district Imphal West district ki mafam marida photo thetpagi khongjang changsin kre school ga authority ga yanaduna changsin kiba school singa dudi St. John English School Nambol, Special Regular English School Nambol, Ajad English School Maitram, Imprint Science Academy Changangaini. Narangi Kongshat Aduda, Wamagi President Morang Tem Naukomba Mita in Luching Bagaloina, Wamagi Topuba Asuyauki, Kongtangasi, Wamana Horak Liba, Mahiru Singda, Tangai Fadana, Lake Hidraba, Luching Purela Sigi, Punchi Wari, Hena, Kanganabamadi, Nainabagi Pandamda, Photo Singasi, School Singda, Tena namba Wamana Warip Lokivani, Makatana Tampaki District Kuding Maki School Singda, Leptana, Sanction Kigane Amadi, Department Kuding the Su, Sanction Naba Sam Saragan Hari.
मियामदा अफब थंगनब इसिंग फंगनब कुमजा लिसिंग अनि कुनमाथोय गी डिसेंबर थादगे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी गी सेंथंग मखादा लुपा करोड़ 13 गा लाख 64 मुक्चंगना Augmentation of Kumbi Water Supply Scheme Sangba Sagaliba Thabuk Disa Committee na Hakting na Yachin Kibagalina, Suriba Thabuk Kumang Shaushin na Leramba Ubda, Karam Machahiki Karam Matamda, Mapung Fana Lucian Gadabano Haina, Disa Committee member Dr. K.S. Romes na Mari Lenaba Singh Punging Chingchilagli. Manipur Sarkar के Public Health Engineering Department के Bisnupur PSE Division na Implementation Agency ओइदुना सूरिबा थबकसिंग अदु कुमांग शाउशिलमदना लेरंबा अमदि थबक अदु करम मतमदा चपचाना लोइशनगने हाइबगी मतांगदा मतम नचिंगबा साइन बोर्ड तसु यावरमदबदा District Development Coordination and Monitoring Committee Disagi member Dr. K.S. Romes na PNW wafam si phongdorli mehut kangbu asina Kumbi Assembly Constituency gi manung dalai riba Chairial Mangjilda JJM gi makhada paikal iba water supply scheme asina Miyam da ising pinanaba pipeline tawriba sisu niyom chumna mathau taba mafum singda reducing socket na chingba mata haplamdaba kaya asina yamna mong munil tadana thabak suramba Pangtau da tausilamba kaya thengnar ki hari makhatana Kumbi Municipal Council gi Kumbi awang kunau da Amrut 2.0 gi sentang makada lupa lakh nipan muki senfam na water treatment yauna semgat sagat aba section taukraba public pond gi fibam su Disa committee gi member Dr. Khangembam Romes na yengchiladuna haikibda Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut 2.0 gi makada public pond asi beautification amadi water treatment taunanaba mari lenaba department na miyam gi damakta Taukibasing adu thabak oina taurabra haibadu yengchinba lakpani hairaduna hojik leiramliba phibam asidi hana chahi mari mangagi mamangdigi leiramba phibamga karisu ahongba leiramde hariba public pond asi central sponsorship ki makada amrutna hanana lupa lakh nipan sanction taukrabani lengangna miyamgi damakta afaba thaknanaba ising fanganaba thadarakliba Thabak ki mong matawsing field tawramliba kaya sige chapchaba report kudingmak District Development Coordination and Monitoring Committee ki chairperson su oiriba MP Angomcha Bimol Akoijam amadi member secretary su oiriba DC Bisnupur yauna tha sige taramathoy amadi tarani thoida pangthokadoriba mifamda pukhatlagani hairaduna mari leinaba department singda implement tawnaba mahaki amadi lekai asigi maiki dagi thabak ta onthok pinaba appeal su torli Rejuvenation and Urban Transformation and scheme central government ki makha sponsor to scheme adigi makha da sigi pukisi beautification aduga water treatment gi damakta lupa lakh nipan half khrabane adai lakche jinga si district development coordination and monitoring committee na disa committee ki member mo oina mamangi mas ki tang ma chu phang gi disa meeting da maili na department puthorok ki potu tasingna field da madu thabak to onthok tibra implement to ba habi yeng lakchabani adu ngasi ain lakchaga na le phibam jidi hana akoina sahi mari manga ingwangda lehu puki phibam jidi ahum bu kemte leyamde ana hairi posi amur ki makha da sponsor tawraga laknipan central already central tawraba sigi puki si implement tawuna ba mailina ba Disa committee adu amadi mailina ba department singa ai maki degi amadi lehi ba le kai jigi locality gi maki degi thabak to uthok bina ba aina appeal tawjiri Manipur University na lauba Bachelor of Education B.Ed ki haukiba July 3 ta pangthokiba second semester examination da flying scout na lakba oja nupi ama yauna oja ahum gi manungda oja nupa ani na mahiroi nupi amada kari amata khangalamdana furit ki mapanda amasung manungda panba furik khawda humduna check tawi haiba ki wahudage university asigi manungda charang na bathokli basi laibak thibani amadi mahiroi kunaida akaiba pibani haibada haiman bathokloi mahiroi nupi singna miyam mangda laibak miyam khangna ikai ki hundoktuna phongdoklaliba wafum singbo taraina lobu yaroi mahiroi singna phongdoklaliba sti kahenba ozagi ethics yaugdaba ozadi nataba oza savana thoganbani makhoi gumba oza sing asina kunai asi kadai fawba afabu maikaida pugadoribege haibasi achawo wahang amani makhoi gumba sing asi kunai asi dagi lapna thamkibana farabani thawlok asi Manipur University ge authority amadi oza singi masa singda chatharam lagadi kari haina khangadage
Maitei Kunaina Nupi Oivisingbo Awang Batak Tamduna Nasi Fawalakli, Tokliba Watok Asiki inquiry Satari Haina, Namsinduna Tamnaba Honaba Livak Tibaniamani, Losinduna Tamasu Yaroi, Watok Asibu Lana Uhanaba Honaba Sishu. Laibak thiba amani karigumba thodok asiga mari leinana mahiroi singda nungai taba mata thogan be yaroi makoi gidamak union asina chapchana thengnaragani wathok asigi waroi shen din of students welfare amadi vice chancellor na puvira u inquiry tawri hairaga nathai na bahona basu yaroi minmang da thokiba thodok pu inquiry tawri hairaga yagadawri bra haina SSUM gi president na khuyak piduna tholak pa cherol amada phungdurli KVK Thawbal Sindra, Mushroom Gimaru Marang Yentokpa, Mushroom Gimaru Marang Puthoknaba Unit, Mushroom Spawn Production Unit Ama, Nasi KVK Thawbal Office Complex the Hangdokre. Establishment of Mushroom Spawn Production Unit at KVK Thawbal for quality spawn supply to SISGS through FPSCS outlet point highway project amadi Navart ki sentang makada mushroom spawn production unit ama hangdokpi thoramaduda Department of Horticulture and Soil Conservation Chanjen Tongi Director K Devadatta Sarma KVK Thawalgi head chu oriba senior scientist Dr. Jes Marani Sarangthem Navart Infalgi General Manager Partha Manjol Manipur Rural Bank ki Chairman Ave Kumar Rice Research Station Wangbal gi breeder L. Santi Kiran Devi Amadi District Agriculture Officer DAO Thawal TS Joy Prakasna President Members in Sarugaki. Tharungi Sarugam Oina Atoba Mitung Lena Mushroom Spawn Production Unit Adu Hangdok Pugaloina KVK Thawal Gimakada Laiba Farmer Producer Organization PFO Nakpigani FPO Singna Puthokpa Polam Sing Utpa Stol Sing Koina Chatuna Yangshin Kiamadi KVK Thawalgi Chahiga Oiba Souvenir Mafom Galoina Farmer Producer Company Karada Sprayer Sing Adu Yatoki Atoiba Mitungi Warol Piraduna Department of Horticulture and Soil Conservation Chanjen Tongi Director K. Devadatta Sharman Haikibada Piklaba Supigna Asigumba Mushroom Maru Puthoknaba Unit Ama KVK Thawalda Hangba Ngamba Sigidamukta Nabard Amadi Mari Lenaba Pumba Apian Bawa Fungdoki Luinana Magna Makatana Haikibada Manipurgi Mapalam de Ladiba Farmer Producer Company Organization Kayana Masi Mai Pakna Tabak Tobangam Manipuradi Karigidamukta Mai Pak Pangam Masibu Mai Pakan Bangam Navagidamukta Farmer Signal Lanai Oina Tabak Tobagi Mahuta Puna Honaminaba Amasung Matamga Chunaba scientific method sing Sijinaduna Honaba Tangai Fade Haiba Wafung Kayama Funguki. Samna Haivada Farmer Producer Organization or Company Havidaragadi Farmer Mayam Siksi Amamam the Togi Mutana Mana Toriba Tabak Toram agricultural activities Natraga any sort of activities that group same farmers group same yam fazila niyom sumna systematic koina scientific koina thabak tawbu farmer producer company ki yam aruiba basic koiba magi achakse adunya Nongmagi oiba faith-based leaders singi consultancy program ama ISCOM Temple Infalda Bread for the World BROT Amadi People's Resource Development Association Visnupurga Kusamnana Sindra Ngasi Pangtokre Tramaduda IRAP Editor Pradap Panjobam PRDA Visnupurgi Secretary Longjam Suranjoy retired Health and Family Welfare Department के retired Additional Director Dr. Wahangbam Gulapi Political Analysis Lehau Thangbam Sharat Sharma Interfaith Forum Manipur की Convener Basaspati Mim Debian Sharma retired State TV Officer Dr. Okram Manihar Amadi Manipur की tongan ba mafum singdagi lakba Faith Leader kayasu Saruyaki basingna Ishor की masak weriba Dharma की luching basingdagi Ishorna Taibang Policy Ingna Chingna Nungai na hingnaba takpiramba lichat pautak lawbuga loinana Manipur gi hauzik oriba tangdu leita derba
फिवम असी अथुब मतमदा लोइसिंदुना शांति हंजिल हनबिनबा अमदी खुंदामिनरिबा फुरुक खुदिमा नुक्सी चानना लेहनबियु हाइना ताइबंग सेंबिबा मपुगी मफमदा थौनिकी थरमदुगा मरी लेनना प्रदीप फंजोबम फुंदोरकिबदा नुक्सी चानना शांति ओइना हिंगमिनबा नतना मियोइबा इखोइना नुंगाइना हिंगनबगी लंबी लेइते हाइबा असि खंगमिनबा फै लाइनिंग खुदिंगना नुक्सी चानना हिंगबा सिना ख्वाइदगी फै हाइरी मरमसिना लाइनिंग अमना अमबो इकाय खुमनबा फुरुप अमना अमबो इकाय खुमनबा हाइबसिना शांति लाक्नबगी मरु ओइबा खोंथांग अमनी मियोइबा इखोइसी यामना तोली नापल न कानरोय पुनमनतना उपाय लेते पुनना नुक्सिनना हिंगमिनसी हाइकी स्कोन टेम्पल इम्फाल की साधु भूषण दास न फोंदोकिबदा जाति कयाना पुन खुंदामिनरिबा मणिपुर जाति अमना जाति अमगी धर्मना नात लिचचिंगबो इकाय खुमनरबा अमत्ता ओइना खल्लबा मतमदा शांति ओइना नुंगाइना हिंगमिनबा ngamgani मसी ताइबंग सेंबिबा मपुना पिनबिबा ओइरसन हाइकी धर्म है कोईना शांति है ताकवांतरी धर्म है कोई कमाई तो नौका अदमी वैसे क्या ना तोन बगे है वैसे कोई यूनिवर्सल स्कीम सी है कैसे आप टोली अदर पुन मंत्र उपाय देते और नापन काना दे अदर कोई खाना बजू काना दे पर शांति वाले हिम्मत वैसे ना पायरी है ना अच्छे मुख्यमंत्री वगैरह है वैसे धर्म को दिंगी टीचिंग नहीं तो मसी चलने से ना मैं आंधा पेल तो से अमना अमगी चचरिब धर्म मागी लॉन्चट मागी साजट माना पामजबदु काय खुमनब चंगी मणिपुर दसु कोई तामिलनाडु जाति सिंगे नुक्सी चानना लेमिनसी हैब तारबदी जाति अमना जाति अमगी काय खुमनब चंगी राधाकृष्ण चंद्रगी मफमदा निजरगा मसी हारिब नुमितसिदगी मणिपुरदा तंगदु लेताब शांति लेबा अदुगुंबा इंग तप खुना अमा ओइरबसनु हैना राधाकृष्ण चंद्रगी मफमदो खुमजरी मणिपुर जाति मैम कलप येंथीबगी वाखल से थादोकनरगा अमन अमगी व्यवहार तौनरगा नुक्सी चानना लेमिननब होटनमिनसी ईश्वरगे मफमदा चंगजसी हाइब वाफमसी मैम थमजरी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इरोई सेमन सिंधुना समार्ट युवा बिकसित खेती हाइब हिरमदा सेमिनार अमंगसी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इरोई सेमबगी ऑडिटोरियम हॉल द पांगथोक्रे नेशनल स्टूडेंट्स डे अमदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की 63 सुबह फाउंडेशन डे गमरी लेनना पांगथोकिबा सेमिनार अदुदा MA OBC अमदी SC यास इंडियंस एस की सेक्रेटरी नाउरेम प्रवी माइरेंदेन अमदी मनीरेदेन की डायरेक्टर भगवत सिंह ABVP की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी प्रोफेसर इंदिरा सारंग थेमना मरोइबा मिथुंगलेन सिंह ने सरगाकी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM ना साफोंगलकपा चाही कुनमंगा सुरकपगी चाही अमा चुपना पांगथोकदबा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की मरी लेनना नोमगी ओइबा फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट के चरंगपाट ममांग लेकाई कम्युनिटी हॉल द पांगथोक्रे मणिपुर लेंगाक के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का खुसम नदुना पांगथोकिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम असिदा UCM की प्रेसिडेंट YK दिरेन थौबाल डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर थोंगाम जॉय प्रकाश UCM की चरंगपाट यूनिट की चेयरमैन साइरेम मंगलेम्बा अमरी चरंगपाट ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरमैन सगोल सेन जॉय चाना मरु एबा मिथुंगलेन सिंह ने सरगाकी लोइनना MOBCD की Senior Nodal Officer KSS Nimai Chan, Retired AO Amadi, Soil Scientist L Sanatomba, RKVY की Nodal Officer Y Indramani Amadi, Assistant RKVY Y Imomachana, Resource Person oina Technical Expert Chingoiki. Thormadugu Mari Lenana YK Dire na Haiki Bada Puna Himinaba, Puna Chakwan Minaba, Chinjak to Mipantang the Bakunayam Ohen Bibasi, UCM Gipandamni. I call you Miamna Mipantang the Bapunchiro Amasangat Patai, Matam Ganova, Low Patap, Technology Sina Batangai Fade, Anova Technology Sinaraga. Hautok Putok Hena, Putok Naba Honesty, UCM Gichahi Kunmanga Surakpagi. 1 year long Silver Jubilee celebration Sigimanu Chana Sigumba, Farmer Training Awareness, Entrepreneur Training, Medical Kiamna Chingba, Miamgi Yaifa Thorangi, Thorum Kiama Pangtokani, Unit Asina Miamgi Pakalakba, Tabak Singda, Unit Asigi Miamna, Mating Pang behind Fundoki. Nasugi training program Asi Loshilakpada, Kangal Aba, Lomi Singda, Hida Kap Naba, Pump Sing, Ataba Mamalde and Toki.
Thawal Okram da leiba Waikomani Girls College ki Induction Program Organizing Committee amasung Internal Quality Assurance Cell ani na puna sinduna college asige academic section 2025-26 ta nauna ming chalaklaba BA BSc mahiru singi oiba students induction gi thorom ngasi college asige indoor stadium da pangthokre students induction gi thorom aduda WMG College की Principal Professor S Manoranjan Sharamana अतुब मिथुंगलेन College असगे Vice Principal Dr. S Sam Kiran Singna तोरमपु अदुगा College असगे Teachers Association की President W Sobhavati Devi ना अखंडव मिथुंगलेन सिंगोने सरगाखी College अदुगी हुंफुमंगा सुबह मणिपुर गर्ल्स बटालियन NCC के कैडेट सिंगना National Anthem सक्तुना हौदोकिबा तोरमदुदा Home Science Department के Head Dr. S Jini Bala Devi ne saruk yari basingbo taram no upagi warol tamki Music Department ke lecture Ningomba Tomba Sociology Department ke Head of Department Dr. T. Sunichi Bala Devi Philosophy Department ke Head of Department ke Bidarani Devi na Chingba College asina paikal liba subject course singi matangda wanganki loinana tongan ba competition kayada saruk yaruba makong muthang tarakpa college asigi mahiru singda college ki Principal na lengana masung shell gi manapi duna puni thawat ki Coalition Against Drug and Alcohol kadana lishang shina ngalingi matam dagi nisa gi mayokta jatharakpa campaign gi saruka moina amasung Manipur Kunaida nisana piba chaitheng singbo pakthok chawthungna wakal Khanthami Navagi Sarugam Oina Ngasi Ayuk, Puntaramato Gaminikun Charum Tabumatamda, Kadana, Sinduna Nomugoiba, Academic Awareness Program Ama, Impetus School, Tinungai Awang Leka, Bisnupura Pangtokre. Mayai Kawa Nisana, Mahiroi Kunai, the Piva Chaitiang Haibahiramda, Pangtokyo Awareness Program Aduda, Impetus School Gi Vice Principal, Nomaitem Dines, Kadagi President, Hijam Priyokumar Amason, Kada Bisnupur District Committee Gi President, Ais Basantina, Maru Eva Mitunglen Singon Sargaki, Loinana Kadagi, Secretary General, Takelambam Git Chandra, Maintain a resource person in Sargaki. Sumang Lila Kanglup Sangai Artist Association के Vice President ओइना थौ पुरंबा कैसाम प्रियो कुमार ने इकंग खंगौदना लाइकिदबदा लीला कांगलुप असिगी लीला रोय सिंगना अवाब फुंगदोरली मदि महांग लीला कांगलुप असिगी होन जरंब कयाबु सिंथादुना लाइकिदबगी इमुंग मनुंग नंगौरिबा अवाबदसु सरुक यारकली पनबयाबदी के प्रियो कुमार मणिपुर पुलिस कमांडो दा ASI ओइना थबक तोरंबा मिसक अमसुनी Ngasi Babina Blood Center da masagi oijaba thidaba kathokpadana mangjal tharaba blood donor amadi maru oina SDP donor single donor platelet singbu ikai khumnabu utkre masida manipurgi ahanba amadi amatangairaba nupi SDP donor Karam Victoria busu ikai khumnabu utki punna chatminariba lupmari haibadi ABD LAF LSL padogi blood donation in charge oiriba kumarjit sarang themna haikibada Aikoi blood donor mayamna lairibasi miyamgi punsi kananabani amadi ngamliba makai haleng balaitana I kathoktuna miyoibagi punna miyoibagi punsi kankigani haina su haiki Bavina Group of Companies ki Managing Director oiriba Dr. W Thangjam nasu donor mayambusu thagat padana tana professional donor singasi maruina maru fangna Muthatpada voluntary blood donor mayamna mating pangbiu amadi Bavina Blood Center asi Sheltan bagi hangkibanate miyam gi sebagi damak khallaga hangkibani haina su haiki ngasigi thorom asida donor kun nasu lemna I kathoki Gujarat ki Badodarada thong tatpagi thogdokta miyoi mapal laikidre thogdok asi ngasi ayu Gujarat ki Badodara district ki manung chanba Padragi Muspurda laiba Gambira Bridge ki slab mapak ama tatpadagi truck ben amadi auto rickshaw ta tonglakpa miyoi sing gari ga loinana Mahisaga Turialda tasin kibani thogdok adida miyoi mapal laikidre hauji mafum aduda mi thibagi thabak kanna chathari loinana miyoi manga kan mangamkhre thong aduda Central Gujarat amadi Saurashtra ani fauna hanbani Gujarat ki Health Minister Ruksikyas Patel na phungdokibada thong adu Englishing amchapal marfu manga saki bani amadi matam gi matungina maintenance ki thabak chathaduna lakibani mataw karamna thong asi tatlibano haibidugi maram thijillagani haiki mari lena official amana phungdorakpada
बोदोदरा फायर डिपार्टमेंट अमदी मफम अदुदा खुंदारिबा मियोइसिंगा लोइनना मी कनबगी थबक चथरी लोइनना नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की टीम अमसु खुसुखुलाइगा लोइनना मी कनबसिदा यावरी पनबयाबदी मखों कुलुमदु युंगबा गंभीरा थोंग असि मखों अनी की मरक्ता हईबा स्लैब अपाक अमा तत्पदगी थौदोक अदु थोकिबनी नाकलमरोमदा गुजरात की चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ना थोंग तत्पगी थौदोक असिगी मतांगदा टेक्निकल एक्सपर्ट चिंगदा थौदोक थोकफमदा चत्तुना थिजिन हुमजिनबा याथंग पिख्रे हाइरी थौदोक असिदा अशोक अपन नंगलबसिंगदा मपुंग फाबा लायंग पथाप चथनबा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दा हाइकिबगा लोइनना थौदोक असिबु रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर डिजाइन चीफ इंजीनियर साउथ अमदी थोंग साबदा हैथोई सिंथोइरबा प्राइवेट इंजीनियर अनीना सेंबा टीम अमना थिजिंदुना रिपोर्ट पिखलकनबसु खंगनख्रे लोइनना थौदोक असिदा लैखिद्रबसिंगे इमुंग मनुंगदा लुपा लाख अनी अनी अमदी सोकलबसिंगदा लुपा लिसिंग यांखै यांखै पिरगनि हाइकी थौदोक असिदा लैखिद्रबसिंगे थवाइना इंगना चिकना पोथानबा खुरुमजरी हाइनसु मखाताकी हौजिक सानबगी पामु फंबिगनि इंडिया के मचंगाइरबा ख्वाइदगी लीरबा लेमजनिंगाई ओइरबा इंडियन ऑयल ड्यूरान कप की चाम कुंथ्रा मरी सुबा एडिशन असिगिदमक्ता ट्रॉफी शोकेस तौबा ओइना रोसो के थोरम ngasi शिलोंग के स्टेट कन्वेंशनल सेंटर दा मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराक संगमाना हौदोख्रे ngasi की थोरम मदुदा मेघालय के स्पोर्ट्स अमदी यूथ अफेयर्स मिनिस्टर सकलायर वर्जरी अमदी GOC 101 एरिया सु सरुक याकी पनबयाबदी एशिया की मनुंगदसु अमोरिबा अरीबा फुटबॉल कप अमोरिबा ड्यूरान कप की चाम कुंथ्रा मरी सुबा एडिशन असिगे लाक्लिबा जुलाई कुलुमदोइदा कोलकाता दगी विवेकानंद युवा भारती क्रीडंगदा हौगदौरी टूर्नामेंट असिगे ग्रुप E की मैचिंग लाक्लिबा जुलाई 23 तगी हौना शिलोंग की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दा मेघालय गवर्नमेंट युंबू ओइदुना इंडियन आर्म फोर्सेस का खुसमनदुना सानगदौरी मफम सिदा शिलोंग लाजोंग FC अमदी फॉरेन सर्विसेस टीम अनी की मरक्ता मैच लेगनी मणिपुर के ओइनसु टूर्नामेंट असिगे मनुंग चन्ना कुमलंपाक मेन स्टेडियम दा लाक्लिबा जुलाई 19 दगी हौना ग्रुप F की मैचिंग सानबा हौरगनी टूर्नामेंट असिदा मणिपुर के ओइना ट्राउ FC अमदी नेरोका FC अनी यावरी ngase ayuk शिलोंग लाजोंग दा ngakpigani silong da pangthokiba trophy showcase amadi rosso asida chap manaba thorom hayeng ayuk pung 10 gamni kuthra taba matamda india ki maming leirabi weightlifter saiko mirabai chanuna akhanaba guest oiduna lokta ki central view point dagi amuk lamtharakani hariba thorom asida GOC 3 corps lieutenant general Abhijit S Pendakar amadi 57 suba mountain division ki GOC major general SS कार्तिकेया निसु सरक यागनी ट्रॉफी टूर अमदी रोसो असिना इम्फाल तमना लाक्लबा मतुंगदा नुंतिल पुंग 3 ताबा मतमदा दुरान कप ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ना सिंद्रा इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बला अमदी चीफ सेक्रेटरी मणिपुर प्रशांत कुमार अनिना सरक यादुना ट्रॉफी शोकेस तौबगी थोरमदा सरक यागनी ngasi silongda pangthokiba duran trophy showcase amadi roso thorom lamtharabu matungda meghalaya gi chief minister konrak ke sangmana haikibada lamdam masina football bu pamjaba amadi indian armed force da lengak asina piba thajaba oina state asina duran cup ki match kharagi yumbu oibu phangba haibasi yamna nungaiba mikup amani masigi damakta lamdam masina chawthokchaba fawi loinana mafam masida sanagadoriba match khara asida masing yamlaba babuk kaya amana football tournament asi yengba tolakani haibagi thajaba thamki. This is a special tournament because it's a tournament that is organized by the Indian Armed Forces. So it makes it truly special, and we are very proud as a state and as a government to be able to host it as one of the host cities and be able to be part of this tournament. All the arrangements have been made in a way that we'll be able to host these games in a far better manner, much better manner than it was last year. Last year also was very good, but it'll be even better this year, especially in terms of the opportunity for the fans to be able to see the game. We're hoping that we'll be able to create better fan parks. Once again, to thank our Manipur Basketball Association Chindu Chalibata Sigi Kundagi Brahmapur Nahabum Laikagi Basketball Kota Taramanga Suba State Junior Basketball Championship Umadi Kontra Nipan Suba State Sub Junior
basketball championship pangthoklagani haina cherol amada khangalagi Manipur Basketball Association ge secretary na thadrok cherol amagi matung ina hariba championship asibo staruk yagadoriba club amadi team singna thasigi taramanga fawgi manungda association ge technical chairman da confirmation pinanaba khangalagli championship asigi akupa warol sing association ge office tagi khanglaba yaragani haina cherol aduna makha tarakli All India Football Federation Sinduna Pangtokadoriba Sub Junior Girls National Football Championship Tasaruk Yagadoriba Manipur team ge officials gaming Lautokre. All Manipur Football Association Tadrok Pachero Lamagi Matungina Manipur ge Sub Junior Girls team ge officials sing CS Kalyani Chanu team manager Oiragani I Prameshwarina head coach Amadi A Susilana assistant coach Oiragani Hari. UHA Alabama Birmingham da pangthokliba World Police Fire Games ta Manipur Police Sports Club ki ASI S Rani Devi na right amadi left ta kg 63 gi category da gold medal ani fangle Jamandar L Kumarji na kg 40 category da bronze medal am fangle Manipur Police Sports Club ki Jamandar Leshang Them Kumarjit Mitay ngasi airport ta miyam na haraw taram na okre nising biabadi handak ta UHA gi Birmingham da pangthokliba World Police Fire Games ta Master Bodybuilding da silver medal amadi Best Physique category da su silver medal fangkibaga loinana kg marfudara gi category da bronze medal lauruktuna India amadi Manipur gi mingchet purakibani amadi L Kumar Jitna Manipur gi mai purakliba sigi damakta All Manipur Bodybuilders Association gi marki dagi nungaiba phungdorpaga loinana yaifa pawjal pirakli Sawambung Students Club Sawambung na sinduna haukiba tangkuma pandagi hauna chatrak liba 35 suba inter Sawambung football tournament gi ngasigi ahanba ground da sanakiba match singda Sawambung Sariam Youth Club SSYC na Itam Nungoi Juvenile Club INJC bo Panjal amasinoda maithiba pidna SSYC quarter final changmangam kre amadi second ground da sanakiba match tana relief camp Sawambung na All Star Sawambung bo Panjal mari sinoda maithiba pikre Chit Konedo Association of Manipur ge active member oina oiramba Yaripo Bistu Naha Mayai Lekai dage Kaisam Priyo Kumar na thasi gi tareta ikhang khangongdan laikidabada ngasi wangkem SC MLA Kaisam Megachandra gi yumbu Kaisam Megachandra gi yumda association asin sindra awaba phongdokpagi mifam ama pangthokre mifam madura sarugya kiba association asigi members sing sanaroi amadi coaching na laikidrabagi mafam da minute ni tumina leptana awaba phongdokki District Kang Association Jirbam na sinduna Divong Kunaw gi Community Hall da Kangsangda Kangkut Mapan na sarugya aduna sanariba Fast Mixed District Kang Tournament 2025 ki ngasi sanakiba matchta MITL na LECB bu Panjol tare tarukta maitiba pikre ngasi gi match asi ke Manglem Singh amadi O Bisembor Singh na referee amadi scorer oiki heng nuthil pung amata abamatamda Yawol Diga Ichel Club ka sanaragani ngasi gi match sing asida MITL amadi LECB ga sanaki MITL na tos ngamduna maikei khanki aduga LEBC na kangka pa hokduna kang sanaba hokki kangkut animal kang fajana kang kaptuna sanaki an ba hamamangda MITL na LECB Panjal mari ahumna mangjal thaduna chatpangamki hamatungda kangkut animal na apiba matamda MITL na LECB Panjal tare tarukta maitiba piki Hozing asi no mi oiba inga sagi pa mu phambini Amfudagi pirakpa inga sagi report amagi matung ina ngasi Manipurda khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree 19.2 oiki khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree 19.0 sino oiki nungsitia oba ising manil chang ayukta sada marfudara mathoi amadi nungtildan chada marfudara oiki ngasi chukiba nungjugi chang na millimeter 35.2 oiki loisilakpada maroi bapa amuhna myanda thamjari
मसा मसागी युमदा हंजिल हनबे याबसिंगना हंजिल हलगा अतैना प्रीफेब्रिकेटेड हाउसिंगदा हंजिल हनबा सिलिबसिना हेना खाइबुंग तारकनबगी मचा ओइरकनी हाइना मनपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट केशा मेगसंदन फोंदोखरे इंडिया पुंबदे तोंगान ट्रेड यूनियन सिंगना कौरिबा जनरल स्ट्राइक ना मरम ओइदुना मणिपुरदसु महौसागी पुंसिदा चाउना सेटिंग पिक्रे एरोप्लेन की खुथांगदा इम्फालदा थुंगलगदबा पैसेंजर सिंगदा अराइबा मोंगदा डिजिटल इनर लाइन परमिट सिंग फंगनबा हौगदौरी बन मनुंगदा मणिपुर पुलिस के ऑफिसर अमा याउना अतोपा पर्सनल सिंगबो असोक अपन नंगनकिबदा चनबा अरामबाई टेंगोल की मियोय तरु मणिपुर पुलिस ना फगतख्रे मणिपुर कोविड-19 नाबगी चांग नोमोगी हंधरकली अनोब केस अहुम थेंगनरखिबगा लोइनना अपुनबे एक्टिव केस की मसिंग 38 लेरी हौजिक ओइनदि पुंजासी फाव गैस को मीडिया न्यूज की पाउलिसिन जरे मेंग ताब्री उसुंगबो आई तोम थिंगान मना अमुंगन खुरुमजरी